između života, život u periodu pre reinkarnacije i inkarnacije. Zajedno sa duhovnim vodičima, grupom duša, dogovara se oko inkarnacije i uloge, ko će koju ulogu u životu da zauzme, odnosno da ponese sudbinu i sa kakvim mogućim lekcijama, ali i realizacijama na polju učenja, rada i ljubavi će se susretiti. Tretirajući život kao duhovan na različitim nivoima ili frekvencijama, od kojih je jedan oblik i ovo spuštanje u grubu materiju ka nekim ciljevima, iskustvima, spoznajama, učenjima i ljubavima. Na tim međuinkarnacijskim nivoima ima mnogo duša, prijatelja i anđela, božanstava koje Aleksu pomažu u regresoterapiji ili kako on kaže, oni rade, a on im samo pomaže. Ovim delovima Aleksa kroz regresoterapije i progresije je impozantan i moći će svakako da bude predmet istraživanja i mnogih drugih terapeuta i naučnika, jer povezuje i nauku, isceljivanje i neka saznanja koja tek počinju da zaživljavaju kod današnjih ljudi. Knjiga odiše pre svega ljubavlju i tolerancijama raznih bića i religija, koji svi deluju zajedno u saradnji, a ne kao što je uobičajeno mišljenje da su razdvojeni po verama ili ti čak i da su suprotstavljeni jedni drugima. Vidimo Isusa koji vodi i dovodi osobu do Bude, ili Narasimhadevu, majku Božju do Krišne, Arhanđeo Mihajlo, govori uvek u saradnji sa Šivom i tako dalje.